Alhamdulillah balik kampung juga. Bikin video apa, Don? Payu, Ban. Tapi aku hati ide nak bikin video Don. Agak dulu, Ban. Main ke ide kita bikin video tok-tok berapa. Mudah, lagi tinggal di Instagram. Oh, video yang mundur-mundur itu ya? Iyo, lagi aku ngekam yuk. Payu itu bikin? Payu. Payu! Ay, kurang bagus pendak rame nih Don. Biasanya kami, ngapa sepi kampung ini? Ngapain? Nak bikin video ya, cuman budak nak kati. Oh, Yoi nak mantui mangan ini. Laju. Aku bengkel. Ay, bagus Ban, kurang rame nih. Iya, biasanya kami sini Ban, ngapa sepi, Ban? Lah kok kamu nanya aku? 2, 3. Ay, kurang bagus pendak rame nih Don. Biasanya sepi ya. Jadi ngawak terus. Maju, kamu maju. Lurus jalan. Ya keren ya. Tiga. Ngebonian bola.